اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan liman qala fi kitabihil aziz Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin al-Qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, khususnya para pencinta acara Cinta Quran yang dengan setia menemani Anda setiap hari Kamis jam 9 pagi, Anda akan bersama kami selama 60 menit ke depan untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hari ini para pemirsa kita akan melanjutkan mempelajari kembali membaca surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah ke-24 dalam urutan Mushaf Utsmani yang terletak pada juz ke-18 halaman 359 dimulai dari ayat nomor 62. Para pemirsa, hari ini kita melanjutkan pelajari surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah ke-24 dalam urutan Mushaf Utsmani yang terletak pada juz yang ke-18 halaman 359 dimulai dari ayat nomor 62. Bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bacakan firman-firman Allah ini, kami persilakan Anda nanti menekan telepon 0711311454 0711311454, atau bagi Anda yang ingin bertanya tentang masalah-masalah tajwid, hukum-hukum tajwid, silakan mengirimkan SMS atau WA di 089893569962 089893569962 yang tertera di bawah ini. Dan di studio hari ini sudah hadir juga pemirsa sekalian, santri-santri, calon-calon penghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Al-Quran Palembang. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Semoga Allah selalu menjaga anak-anak sekalian, kesehatannya. Semoga dengan demikian anak-anak akan istiqomah di dalam menghafal Al-Quranul Karim ini. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anak studio dan para pemirsa, kita akan segera memulai pelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai, saya akan bimbing terlebih dahulu. Silakan anak-anak dan para pemirsa sekalian, pencinta-cinta Quran di mana saja berada, untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. Baik, para pemirsa, kami tunggu Anda di 0711311454 untuk ikut membacakan firman-firman Allah yang ada dalam surah An-Nur dimulai dari ayat 62 ini. Dan sambil menunggu Anda menghubungi kami, santri di studio, silakan ulang kembali ayat 62, fitrah. Ulang kembali ayat 62 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ain dengan alifnya dibedakan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. An dengan alif ya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Bagus. Pemirsa dan anak-anak studio, letak makhraj atau tempat dari huruf ain itu adalah di tengah-tengah kerongkongan atau dalam istilah tajwid wasatul halq, tengah-tengah kerongkongan bersama dengan ha. Sementara alif atau hamzah itu letak makhrajnya adalah aqsal halqi. Jadi kerongkongan bagian dalam sini bersama dengan ha. Jadi kalau dia berdekatan harus dipisahkan betul bunyinya supaya tidak samar-samar antara ain sama alif ya. Seperti tadi ayat nomor 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." An amrih. Atau dalam surah Al-Fatihah kan ya. Siratal ladzina an'am. Annya alif, annya aimnya ainnya. Jadi harus terbedakan antara alif dengan ain. Kenapa? Karena memang makhrajnya beda. Alamatnya berbeda. Satu kecamatan tapi berbeda kelurahan. Kalau ain itu disebut kelurahan wasatul halqi, kalau alif itu disebut dengan kelurahan aqsal halqi, kerongkongan bagian dalam. Baik,
Kami tunggu Anda di 0711 311 454. Sekarang ulang kembali Rizki ayat 62 dan seterusnya dari surah An-Nur ini. Kita berada di akhir surah An-Nur. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan surah yang lain. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. Balik gitu. Hunya 2 harakat, alanya yang 5 harakat ya. Hu itu mad silah qasira, alanya mad jaiz ya. Ulang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ. Ulang, enggak ada nun ya. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Baik, pemirsa, kita ulas sekali lagi ayat 62 ini sebelum kita lanjutkan ke surah berikutnya, ya ini surah ke-25 surah Al-Furqan. Sekali lagi silakan M. Hilal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Bagus ya. Cukup. Para pemirsa dan anak studio, kita lanjutkan surah berikutnya, tapi setelah jeda komersil berikut ini. Pecinta cinta Quran, TPRI Sumsel di mana saja berada, kita akan melanjutkan ke surah berikutnya. Kalau tadi kita sudah mengakhiri surah An-Nur, berikutnya kita akan melanjutkan membaca surah Al-Furqan. Namun sebelum kita melanjutkan, kita tanya dulu Pak Operator kita, Pak Haji Tony Ariandi, apakah ada pertanyaan dari para pemirsa kita tentang pelajaran dalam hari ini? Ada Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, dari Umi Abid atau Mbak Parida. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nak nanyo surah At-Taubah baconyo dak boleh pakai bismillah. Ta'awuz boleh dak? Terus tuh kalau maconyo bukan di pangkal surah, misalnya di tengah surah atau di akhir surah, boleh dak pakai bismillah? Dari Ibu siapa tadi? Dari Ibu Farida. Ibu Farida, baik. Para pemirsa dan anak-anak studio, kita tahu dari 114 surah dalam Al-Quran itu, ada satu surah yang memang di awalnya tidak ada tanda atau bacaan basmalah, yakni surah At-Taubah atau surah Bara'ah ya. Surah Taubah atau Bara'ah ini adalah surah ke-9 dalam urutan Mushaf Utsmani ya, yang terletak pada juz yang ke-10. Teknis pembacaan surah At-Taubah ini menurut Syekhul Qari, Syekh Ahmad Ijazi, Raisul Qurra Makkah, dalam kitab Qaulus Sadid, Al-Qaulus Sadid, beliau mengatakan bahwa ada dua pendapat tentang ini. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar, di mana beliau bahwa mengatakan membaca bismillah pada awal surah adalah haram. Sementara di tengah-tengah surah itu adalah makruh. Imam Ramli mengatakan makruh dibaca di awal surah At-Taubah, sementara di tengah-tengah surah itu adalah sunnah. Jadi ada dua pendapat tentang itu. Akan tetapi idealnya tidak usah semua sekali pakai basmalah. Tinggal lagi teknis cara pembacaan. Ketika kita mewasalkan kedua surah, akhir surah Al-Anfal, lalu membaca menyambung dengan surah At-Taubah atau Bara'ah ini. Ada 3 teknis pembacaan. Yang pertama waqaf, berhenti semua, akhir dari surah Anfal, lalu menyambung mengawali dari surah At-Taubah. Yang kedua diwasal, disambungkan tanpa berhenti sama sekali. Kemudian yang ketiga dengan cara saktah, dengan berhenti suara tanpa menarik napas. Ini ketika mewasalkan 2 surah, akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah atau Bara'ah. Contohnya, akhir Al-Anfal, Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, narik napas sama sekali, lalu sambung. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tanpa ta'awuz, tanpa basmalah. Atau diwasolkan tanpa berhenti sama sekali.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Tanpa ta'awuz, tanpa basmalah. Yang ketiga dengan disaktakan, dengan berhenti di akhir surah Anfal tanpa menarik nafas. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi tiga teknis ketika menyambungkan akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah ini. Yang kesemuanya tanpa ta'awuz dan juga tanpa basmalah. Kalau kita memulai, ta'awuz harus, karena memang perintah Allah. Dalam surah Al-Anfal itu, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi jika kamu mulai baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Akan tetapi basmalah dalam surah At-Taubah, di awal surah Imam Ibnu Hajar itu mengharamkan, di tengah surah itu makruh. Imam Ramli di awal surah itu ini makruh, di tengah-tengah surah sunnah. Itu menurut Syekh Ahmad Ijazi, Ra'isul Qura bil Makkah, dalam kitab Al-Qaulus Sadidnya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami oleh penanya kita, Ibu Farida. Terima kasih. Kami tunggu penanya berikutnya dan penelpon-penelpon berikutnya. Kita lanjutkan pemirsa dan anak studio surah berikutnya. Kalau tadi sudah mengakhiri surah ke-24 dalam urutan Mushaf Utsmani, ini surah An-Nur. Sekarang kita beranjak ke surah berikutnya, yakni surah ke-25 atau surah Al-Furqan. Surah ke-25, juz 18, halaman 359. Surah Al-Furqan termasuk surah Makkiyah karena turun di Mekah dan jumlah ayatnya adalah 77 ayat. Ya. Dan semua di akhir kalimat dari surah Al-Furqan ini sebagian besar itu adalah mad iwad anit tanwin. Ya. Sebagian, tadi ada beberapa ayat yang menjadi mad iwad arif disukun. Ya. Oleh karenanya kami tetap menunggu Anda di 0711 311 454. Saya akan bimbing terlebih dahulu, silakan anak-anak studio dan para pemirsa untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Baik, pemirsa, kami tunggu Anda di 0711311454. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, sekarang santri yang di studio. Silakan ulangi kembali surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan atau surah pembeda ini dari ayat 1 dan seterusnya. Sekarang silakan Salman. Ya, oke. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ya, alladzi lahu mulkus sama. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Syarikum, ikhfa'nya ya dengung lagi. Lagi ulang alladzi له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له kum fil mulk. شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ulang. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ويخلقون ولا يملكون. Ulang. Marsilah tawila lima harakat nih. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهم يخلقون. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون Mauta. Ulang lagi, ulang. Wahum yukhlaqun. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا. ولا يملكون موتا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ya, cukup ya. Para pemirsa, kalau dia di akhir kalimat itu ada tanwin atau baris dua yang di atas, maka bunyi harokatnya dibunyikan. Seperti tadi mauta, ya, syai'ah, dan lain sebagainya.
kalau dia tanwinnya itu kasraten atau dhammatain, baris dua yang di bawah atau di depan, maka dia menjadi mad lain. Bukan mad iwad anit tanwin ya. Jadi bunyinya syai'. Ya, bukan syai'in, syai'un ya. Jadi syai'. Nah, kalau dia di atas syai'a. Mauta, kalau dia baris bawah maut. Udnya menjadi mad alin ya, kadar panjangnya 5 harakat. Kalau dia mad arid, mad iwad anit tanwin, panjangnya cuma 2 harakat. Mauta. Itu kalau harokatnya di atas ya. Fathatain. Kalau kasratain atau dhammatain, maka taknya atau huruf terakhirnya dimatikan. Maka namanya berubah menjadi mad lain, bukan lagi mad iwad anit tanwin. Ya, baik. Ulang kembali ayat pertama tadi, Bambang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Memang ulangi, karena dua-duanya ain, maka kedengarannya harus sama ya. Jangan berbeda. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Ala 'abdihi. Ain semua ya. Kalau dia alif harus dibedakan. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Betul. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ulang lagi, yakun, nunnya itu harus hilang betul ya. Jadi idgham bi gunnah. Ya, tanpa gunnah dia ya. Jadi yakul lahu, bukan yakun lahu ya. Langsung masuk lam ya. Ulang. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون لأنفسهم, ulang lagi. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعنه عليه قوم آخرون. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. Ilahnya panjang ya. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعنه عليه قوم آخرون. وأعانه, nah itu alif ya. وأعانه عليه قوم آخرون. Ulang. In hadha, ulang dari in hadha.
إن هذا إلا إفك افتراه وأعنه عليه قوم آخرون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه بدأ. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا. Punya dua harakat. فقد جاءوا ظلما وزورا. Satu ayat lagi. Ya. وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ulang, tanya dua ya. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Kami tunggu di 0711311454. Sambil menunggu sekarang ulang juga ayat 1 dan seterusnya. Abdul Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Liyakun, bukan layakun. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا. Wala yamliku, bukan ya'liku. Walam yamliku, wala yamliku. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Pemirsa dan anak-anak di studio, di ayat nomor 4, ketika kalimat ifk
kun aftarah, itu ada nun kecil ya di bawah dari huruf fa itu. Awalnya tulisannya ifkun aftarah, karena itu adalah hamzah wasal. Maka penjelasan tentang ini setelah jeda komersil berikutnya. Di segmen terakhir jumpa kita hari ini, para pemirsa TPR Sumsel, khususnya pencinta-cinta Quran, kami tetap menunggu Anda di 0711311454. Kami ulang kembali tentang penjelasan hamzah wasal itu tadi. Seperti di ayat nomor 4 surah Al-Furqan ini, awal kalimatnya adalah illa ifkun aftarah. Karena di kun itu ada nun, maka di af itu adalah hamzah wasal, maka fungsi nunnya itu digunakan. Jadi bunyinya tidak lagi illa ifkun aftarah, tapi illa ifkun iftarah. Contohnya di surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun Allahus samad. Itu ketika berwaqaf qul huwallahu ahad Allahus samad. Namun ketika diwasal atau disambungkan, bunyinya tidak lagi dun. Bunyinya berubah menjadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Karena di akhir dun itu ada bunyi nunnya. Nama disebut nun lafzi. Tulisannya tidak ada tapi bunyinya ada. Ketika dia jumpa di hadapannya dengan hamzah wasal, maka berfungsilah nun lafzi itu diberi harokat kasrah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sama ini. In haza illa ifkun iftara. Bukan ifkun aftarah ya. Baik, kita ulang sekali lagi ayat pertama dan seterusnya dari surah Al-Furqan ini. Sekarang silakan santri studio Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Bagus ya. Baik, ulang sekali lagi sambil menunggu pemirsa menghubungi kita. Sekarang Muhron ayat 1 dan seterusnya surah Furqan ini diulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Pemirsa dan studio, kita akan lanjutkan ayat nomor 6 dan seterusnya dari surah Al-Furqan ini. Langsung kita mohon kepada Fitrah untuk melanjutkan ayat nomor 6 dan seterusnya dari surah Al-Furqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ulangi, dotnya tanpa tasydid ya. Fadallu bukan faddalu. انظر كيف ضربوا لك الأمثال Fadallu. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ya, bagus, cukup ya. Para pemirsa dan anak studio, khususnya para pecinta-cinta Quran TPRI Sumsel di mana saja berada, ingin rasanya kita berlama-lama di acara ini, tapi ternyata waktulah yang harus memisahkan kita. Namun kami ingatkan bahwa sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim itu ada aturan yang harus diikuti dengan mengikuti hukum ilmu tajwid sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi dengan membaca tajwid maka akan tersimpullah dalam tartil itu, akan tersimpul dalam ilmu tajwid dengan kata-kata yang dikenal dengan Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita untuk lebih mudah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim ini. Terima kasih, mohon maaf. Jumpa lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. منكم